Ngwatanio ya alimu ya KUPPET uvonge wa Masako ni ya mienda serikali vamwe na mbunge nene posa matambia mametoki kuthinikia mathina alame kumbelete alimu na vala matisia gukomea wia kethio mavatamo maithinikiwa kwisila kwa atongoi ma KUPPET ni kana vethitwe na kuselewa muno kwika mawaliuku muveani wa kisomo kwivo kuema kunewa myanya kana mwana wa kwiyungamia na kuema kwa ililwa maundu ma uiti kwisila kinandu cha SHA. Daniel Mwangala ena mauvo. Thini wa kigalo na andiki mauvo Ivone walisekana yumetha maitwa isya mukomo ethi wa silikandi thukisa giocho na kumandika alimu alame ngwa wale wa internship kwanzia ya kutua kana permanent kwambia wa kwambilile wa chumwa tuendete. Nundu wa confirmation ya intern teachers ila sithitwe si manyisia na silingi ngilie 11 tuyasya ngilie 11 si sustain mwalimu ngilie 11 ni mbumano kwa mwalimu ngilie 11 onasiandika watchman alimu imasomie alimu imekie mitiani alimu ima qualify kwa tuyasiati kwa sauti umwe ithe tuikwitikila alimu metu masio mabingwa skulu Monday ila yukite mae intern Teacher Service Commission tuimutavia kana mwina madate ya kumanda mbesa mumanda mbesa skulu siovingwa mu confirm the 44,000 internship teachers. Maandamano tuambia Monday ma internship. Maandamano Monday, maandamano Tuesday, maandamano wakatatu, wakana na wakatano. Na leo ku confirm intern teachers. Tutaandamana hata the other week. Na maandamano maalimu ni mathuku. Maandamano maalimu anandu boda boda manatu imo tutethesia na ibetisia soko. Nondo uchumi wa mwalimu we yolo ona moime wa impact. Kwa utu yasia tutanathi maandamano yutu ambia negotiation. Itu amunenge chumwa ki mumande mbesa kenda mwalimu wa intern ethe confirmed. Inki ni wakulia atongoi na muno ambunge musiondu na wito na kuthacha mawendekethio maalimu mbe wa mbunge vandu waku kunia maleve itani. Kwa mbunge maitu mwithite mwikuna siasa na kwa sehemu kutetea alimu ma interns. Tuikamwe mwinena barazani. Ingi ni wande na uthingila kana vena vata walimu kwikiwa mwalani ongi wa uiti na wetekana ungwa walani wa SHA alimu methitwe mainyama mavindani la matambuka masivitali onangi mailasimika kwithivia ndivi ya uiti. SHA ndio thukuma mwalimuni. Mwalimu anewe comprehensive cover na tuavi cover yatuiwa capitation itu ni 2,500 ina 2,500 for the last 3 weeks. Kila chende baona tisha na tishi beki no chende katika uiti kutu yasa tu ukengwa ithio tutongo medical cover itu katika payslip itu kana mutu nenge eon minute iyo inasavia alimu na besa ila ingesi yetu ote ndwale ote sebaloko bia ndwale tuikutabia mbesa isu sia mwalimu na situnga katika payslip tuithoa ya Panadol. Daniel Mwangala, Mutungo TV, kuvanza ofisi ya KUPPET kaunti ya Masako.